Avest temaşavan hêja bultena saat 6 êvarê ez ji we re pêşkêş dikim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Li bajarê Qamişlo serokên encûmenên xwecehî yên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civiyan û rewşa dawî ya Rojavayê Kurdistanê gotûbêj kir. Li Efrînê mûşekek li navenda bajêr hate xwar û li navçe Cindirêsê jineke Kurd ku ji qurbaniyên teqîna wê navçeyê bû şehîd bû. Recep Tayyip Erdogan ragihand ku bi tenê rêya encamdana operasyoneke leşkerî maye da ku herêma aram lê Rojavayê Kurdistanê were damezrandin. Serokê desteya Dawestankara Sûriyê Nesr Herîrî dibêje ku opozisyona Sûriyê li ser li navandiya êdarî ji bo Sûriyê li hevdû kiriye. Dubara Slav, şandeke nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê seredana şaxê dû yê Partiya Demokrata Kurdistanê kir. Îro şandeke nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Enekesê bi serokatiya Abdulkerîm Mêranî serokê nûneretiya Enekesê seredana şaxê dû yê Partiya Demokrata Kurdistanê kir û ji alî Ehmed Kanî berpirsê leqê dû pêşwazî li şanda Enekesê hate kirin. Di dîdarê de Ehmed Kanî û Abdulkerîm Mêranî tekezî li ser bihêzkirin û pêşvebirina peywandiyan navbera her du aliyan de kir û ameje bi wê çendê hate kirin ku dema rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê têk çûye başûrê Kurdistanê bû panegeh ji bo peneberên Rojavayê Kurdistanê û hikûmeta Herêma Kurdistanê tevahiya alîkariyên mirovî û cihê niştecîbûnê pêşkêşî wan kirin. Xwecehiya girkêlekê ya Enekesê civiya û dawîn pêşhateyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê gengeşe kirin. Duh roja sêşemê xwecehiya girkêlekê ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê li bajarokê girkêlekê bi amadebûna piraniya endaman civiyan û civîna xwe ya normal li heman bajarokê li darxist. Têde hejmarek mijar û babatên rexistinî û siyasî û dawîn pêşhateyên Kurdistanî û Sûriyê bi giştî hatin gotûbêj kirin. Devera Aram û Komîta Destûrî ya Sûriyê ya nû û bandora wê li ser pêşaroja gelê Kurd li Sûriyê û standina hin biryaran li gor nerîna Enekesê beşek din ji gengeşeya wê civînê bû. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê serokên encûmenên xwecehî yên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civiyan. Têde endamên ji desteya serokatiya encûmenê amade bûn. Di civînê de rewşa encûmenan û şûpandina çalakiyên wê hatin gengeşekirin. Herwiha endamên desteya serokatiya Enekesê behsa seredan û hevdîtinên xwe bi welatên cîhanî re kir. Vêsê û sê xwecehiyê Qamişlo bû bi navbenda mecalis bûn û serkirtiya Meclisê Am Heyeta Rîasê jî wan rûnişt li ser vê çûnawên derketina Ewropa û aliyê Xerbê şirove kir ji wan serokên wan mejalisa kaçwan çêbû çawabûn raporê wan jî hatin xwendin pêşniyarê مجالس محلي يجي رئاسة دان وتذكر لسر انه ابي نيزيك ندوات تنظيمية او بوان مجالس وبكسيبي لحرب جاركي. Beşar Emîn endamê Polîtbûrûya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku hebûna Kurdan di Komîta Destûrî de ne di asta pêwîst de ye û ew jimare ne li gorî jimareya Kurdan e li Rojavayê Kurdistanê. Lê ya girîng ew e ku nûnerên Kurdan di Komîta Destûrî de bikaribin mafên Kurdan di destûra nû de biçespînin. Endamekî Polîtbûrûya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje hebûna Kurdan di Komîta Destûrî de ne li gorî jimareya Kurdan el Kurdistana Sûriyê amaja wê çendê kir tevaya aliyên navdewletî piştevaniya mafên pêkhateyan li Sûriyê dikin di nav wan de mafên Kurdan. Beşar Emîn endamê Polîtbûrûya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand
Di civînên dawî de yên şanda Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li gel berpirsiyarên welatên navdewletî tekezî ser piştevaniya mafên Kurdan di Sûriyayê nû de hatiye kirin. Pêwîst e ew maf li destûra nû de were çespandin. Herwiha Emîn got ku hîna Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê piştevaniya çareserkirina krîza Sûriyê li gorî biryarên navdewletî dike, bi taybetî biryara Encumena Ewlehî 2254. Derbarê helwesta rejima Esed û opozisyona Sûriyê ji bo mafên Kurdan, endamê Polîtbîroya PDKSê got, ez bawer nakim rejima Esed û opozisyona Sûriyê jî li hember mafên pêkhateyên Sûriyê rawestin, lê eger heye helwesta wan ne di asta pêwîst de be, ne li gorî daxwazên Kurdan be. Derbarê hebûna Kurdan di komîta destûrî de Beşar Emîn got, hebûna Kurdan di komîta destûrî de ne di asta pêwîst de ye û ew jmare ne li gorî jmareya Kurdan el Kurdistana Sûriyê. Lêya giring ew e nûnerên Kurdan di komîta destûrî de bikarbin mafên Kurdan li destûra nû de biçesbînin. Ji bo vê yekê pêwîst e tevaya aliyên Kurdî jî piştevaniya wan bikin. Wezîrê Derve yê rejima Sûriyê Welîd el-Muallim got ku dibe ku ew danîna destûreka nû ji bo Sûriyê gengeşe bikin. وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم گفت دبکو او دانینا دستورک نوش بو سوریه گنگشا بکن. کنارا روسیا اليوم هفدیتنک با المعلم را روژا 29 ماه بوری انجام دا. گوته دا دبیجه دما ماده یک یان دو ماده دستور دا ورم گوهرتن او یک تیواتیا دستورک نو و دی راسی ریفراندومک گلیری ورا. المعلم هروها گفت گوان نگوت یک و او بتنی دستورا نهایا سوریه گنگشا بکن و دور نابینه کو دستورک نوش بو سوریه گنگشا بکن. لبریه هر دستورک نو دوی دستورا نهایا سوریه ورا گنگشا کرن. و دمی اگر لحف کرن لسر دستورا نها نهات کرن او دانینا دستورک نو گنگشا بکن. روژا 23 ماه بوری کمیتا دستوریه سوریج آلیه نتوین یگرتی و هات را گهاندن. کجا سه بشان پیکتی رژیم و اپوزیسیون و جواکا سیویل و بریارا سه ویمه جوینا خویا یکم لدار بخن. پشتراجی ده گروپا کپچوکری جوی کمیته ورا برحف کرن. د گوتارکê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku bi tenê rêya encamdana operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê lê pêşiya Tirkiye maye da ku navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê were avakirin. سروک ترکیه دبیجه کو ایدی سبرا ترکیه درباره avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê nema. و اگر هی operasyona leşkeriya Tirkî li Rojhilatê Çemê Feratê were encamdan. Di gotarekê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku bi tenê rêya encamdana operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê li pêşiya Tirkiye maya. Da ku navçeya aram were avakirin. Wîdî Tirkiye nikare çavereyê Amerîka bike ji bo avakirina navçeya aram. Erdogan got ku Tirkiye pabend li gel Amerîka navçeya aram ava bike. Lê weketê xuyakirin Tirkiye bi tena xwe navçeya aram ava bike. û çavereya tu aliyekî naka. Pêngavên Tirkiyeyên tek alî ji bo avakirina navçeya aram wê bikevne warê cîbicîkirinê de. Serokê Tirkiye tekez kir û got ku armanca Tirkiye bi avakirina navçeya aram bicîkirina 2 milyon penaberên Sûrî li Rojhilatê Çemê Feratê ye. Wa ew navçe jî divê ku rahiya wê 6 kîlometr be. Recep Tayyip Erdogan got ku Tirkiye piştevaniya yekparçeyiya xaka Sûriyê dike. Ji ber bi yekparçeyiya xaka Sûriyê matirsîl ser Tirkiye namînin. Wê be sedemeke erênî ji bo vegera penaberan. Serokê Tirkiye tekez kir ku ew rê nadine welatên navdewletî yên ku bi mebest û plan û armanc hatine deverê. Destêwerdanê çarenivîsa gelê Sûriyê de bikin. û ji aliyê xwe ve berdewam Amerîka dibêje ku karvedana tekalî di Rojhilatê Çemê Feratê de qebûl nake. Pêwîst e tevaya tevgerê bi hevbeştî were encamdan. û Amerîka tekeziyê li ser wê çandê dike ku ew rê nade tu aliyekî destêwerdanê di Rojhilatê Çemê Feratê de bike. Serokê Desteya Danûstankara Sûriyê Nasr el-Herîrî ragihand ku opozisyona Sûriyê li ser sîstema nenevandiya îdarî ji bo Sûriyê li hevdû kiriye û got Kurd li Sûriyê xwedî daxwazine rawayî ne û pêwîst e rêz lê were girtin. Serokê Desteya Danûstankara Sûriyê Nasr el-Herîrî ragihand ku opozisyona Sûriyê li ser sîstema nenevandiya îdarî ji bo Sûriyê li hev kiriye û got jî belgeyên ku ji aliyê opozisyona Sûriyê ve hatine erêkirin behsa serwerî û yekîtî û serbixweyiya xaka Sûriyê dike û serweriya Sûriyê serweriya milletê we ye. Di Kongrekê Rojnamevanî de roja duşemba borî el-Herîrî serbar kir ku pêkhateyên opozisyonê li ser nenavendiya îdarî li gel hin desthelatan ji bo navçe û parêzgehan ji bo rêveberina karûbarên xwe erêkirine
û got ku Desteya Danûstankara Sûriyê û Hevpeymaniya Niştimanî ya Hêzên Şoreş û Opozisyona Sûriyê bi piranî li dijî federaliyê ne û tenê hin alî di nava opozisyonê de hene, tenê li federaliyê weke pêşarojeke baş dinerin, lê piranî li dijî wê yekê ne. Derbarê mafê Kurdan li Sûriyê, El Herîrî got, Kurd beşekî serekene ji gelê Sûriyê û tevlî tevgera şoreşgeriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê vebûn û beriya şoreşê jî tevgerna wan hebûn û got jî ku Kurd beşekî ji Desteya Danûstankara Sûriyê û Hevpeymaniya Opozisyonê û Komîteya Destûrî ne û Kurd xwedî daxwazina rewan e û divê maf li wan were girtin. Derbarê rola Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, El Herîrî tekez kir û got enekesê yek ji heft pêkhateyên Desteya Danûstankar e û du endamên wê ji komesû heft endaman di nav de hene û tekez kir ku hejmar ne giring e, lê ya giring hebûna daxwazên Kurdan li ser maseyê di gengeşeyên destûrî de û beşdariya wan di sazkirina pêşaroca Sûriyê de ye. Roja 23 meha Borî, Komîteya Destûrî ya Sûriyê ji aliyê netewên yekgirtî ve hat ragihandin ku ji sê beşan pêk tê, rejîm û opozisyon û civaka sivîl û biryara sihê vê mehê civîna xwe ya yekem li dar bixin, piştre jî dê grûpeke biçûkirî ji wê komîteyê were berhevkirin. بله تماشاوان هێژا لەسەر vê mijarê û daxuyaniyên Nasr el Herîrî ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe birêz Abdulbasit Hemo endamê desteya giştî ya Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê her wiha endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Dan baş birêz Abdulbasit daxuyanî Nasr el Herîrî hûn çawa şûrve dikin? دم باش وار باش بو تک تماشاوان هەیە کۆمیتا سیاسیە نایهاتن ناوەندی دخوازم زەلال بکەم ئەو داخوایانیا گۆ نەسەر حەریری دادیارکردن ئەو ڕاستیەکە یعنی ئیرۆ پرۆسەکە سیاسی جیهانی دمەشێت سەر سووری هەلبەت کورد بەشێکی گرنگن و ئەو تشتێک و نەسەر حەریری دەبێژێ ڕاستە لێ هەنێکی ئەمە کورد نەبگۆی درێ کوردایە ڕێژەیە کوردا هەندڕێ بێ پرۆسە سیاسی یا دەستوری بە تایبەت لێ سیاسەتێدا هەر تشت نەلگۆری هژمارێت هەنێتێ یعنی ئیرۆ دەماگ بۆ پشتەوانیا کووردا هەبن کورد یەکڕێز بن یەکعالی بن هەلبەت وێ سەر ماسەی و دانوستاندنێ تشتێک کووردا سەرکەبن و نەلگۆری هژمار تەنێ یعنی گەلێک جارا ئیرۆ هژمارە عەرەبی یانجی هژمارە ترکمانی یا هژمارە سوریانیە نەلگۆری پرانیەیە هەلبەت دوێ دەستورەکە بۆ هەموو پێک هاتەی سووریا بەربچاو بستێنێ و بەشی هەری گرنگ سووریادا یان نەتەوەی هەرێکی مەزن پشتی عەرەب کوردن و بەشی کوردی و نەتەوە کوردی بەربێ چاوستاندن و ڕۆنا کووردا هەری گرنگە هەلبەت لێ هەون دەزانیژی ئیرۆ دانوستاندن و ڕۆلا سووری و دەستورە سووریایی خەڵکێ سووریایی هەکی وێ ڕۆڵاویە بن لێ بێتر پشت فەردێ وێ خەڵکن وا وڵاتێن ئیرۆ گوت کریزە سووریدا خۆدی ڕۆلن و خۆدی باندۆرەکە مەزنن بێگومان ئەون ئێوێ کاربن دەستورە سووریایی برێ ببن و دەینە سەر ماسی. Baş birêz Abdulbasit yani cudahiyet navbera nenavendiya îdarî û federalî çi ye ez dixwazim vê yekê zanibim û gelek behsê dikin ku tiştên ku opozisyonê li ser li hevdû kirine heman sîstem niha li Sûriyê tê bikaranîn yani mebest nenavendiya îdarî niha ew sîstem li cem rejîmê tê bicîbicî kirin. هەلبەت ینی خوێندن یعنی ئیرۆ کورد فیدرالیە دخوازن ئەو بەلگەیە دنابەرە تیلاف و مەجلیسا کوردیدا ئەنجومەنە کوردی 2013 دا خست 2012 دا 2012 دا ئەو خست فیدرالی بێ لێ ئیرۆ ئەو مێژیە عەرەب و مێژیە سووری هینا ئەو فیدرالی نەهاتنە پەژراندن لێ خەبات ببێ هەلبەت خوێندناوانە گۆری ناوەندا دائیداری ینی لێ هەندێ ڕیاضات دووە داهاتە خافتن و ڕیاضایەکێ دەژی ئەنی ناوەندەکە سیاسی بێ ئەوانە دەترسن دەما گۆ فیدرالی یا ناوەندە سیاسی هەبێ دۆردا وەک پارچەبوونەکەی تێنە دیارکردن ئەو نەڕاستە هەلبەت ئیداری گوتنەکە ینی فەتفاضە ینی کارێ دوارێ سیاسی دەژی مەشێت کارێ دوارەی نەتەوی دەژی واسەی گارەی جغرافی دەوێت لێ حەتانها هەر کەس گۆری خۆ دمەیزێنێ لێ بینم ئەو بهتر مەسەلا دەستورەکە سووریا دەبێ ئاواکردنەوەی هەر تش زەلال ببێ هەون دەزانن جی دەستورە سووریایی حتا
ننابندية إداري جي وكا إدارات محلي بكار ندهات برمكي قوة قانون دهات از دخوازم که بزار کو نانافندیا اداریا کو اپوزیسیون لسر هفدو کرنه فرق و جداهید نافبره و سیستمی و سیستم کو نهال سوریه ته مشاندن چیه؟ دتايا هنا كي او بجن توسيع صلاحيات وفرح بون وهركس كاربي رولا خبري زي كاربي بريارة خبدي يعني هنا كي نيزيكي وكا آلية فرنسا دولة فرنسا تبي هنا كي او نافنديا لا إداري هيا هنا كي نقوري نيزيكي فرنسا يا تيكورن يعني نلقوري يعني او ميجي بعث وميجي عربي شوفيني بري وكا سوريا محافظات تديار كنا نولو يا هركس مقوت يعني إيرو خندنا هركس الجوري خويا لي بهتر أو نلجوري محافظات الجوري إنه أو كوميتين يعني هرم إداري الجوري بمركزي بقريد نابند بقريد هاي بالجوري شرط ومرجو صلاحيات وميكانيزما وأواكي دي بين الجوري وكجو شارده بعض محافظات سوريا هنا نلجوري ويان باشه هون وكو أنا كسد ائتلاف ده هون السر داخوازن خواد فدرالية ده رجبن يان وكو كو برز نصر الحريري راغاندية كو هون السر ننافندية إداري رازي ببن تزاني يعني إيرو السياسة بريار دانوستاندنه يعني بس وك موقص فوق هالوسط أنجمانا كردي كردا دخوازن فدرالية أو بودنا فدرالية هنا نود بالباقلك ميجي كسين عرب يعني قبول دوكن فجرين وأوجي خبات جيد بي يعني أزباورم جارسرية سياسي يعني بهتر جارسرية كو كاربن حمو آلي تيدار ولا خود ليزن وأزباورم بهتر دولة بكريزة سوري خودي باندور أو الإيغوت بشاروجا سوري ودستور سوري يعني خالن قرندا أو دار دياركن بيقومان يعني صدو بينجي كسي سوري يعني چه أوبوزيسيون چه ريجيم چه جواكا سويل رولاوائي هابي لي پشت پرده وقت مقود اب دولتين خودي باندور بريارة سوري دستور سوري أو إنه بصمات أساسي رولاوائي تدبي يعني برز عبد الباسط إيدي الدم هاتيه كو بشويكي أكتيف بشويكي رستقينه چارەسەریەکی ji Sûriyê re bibînin deriya damezrandina ya jî ragihandina Komîta Destûrî re? helbet Komîta Destûrî di sala danûstandin dibe yani biryara we yani nedigihane hev heta serkesna şexsekî ya di şexsî yani piştî qonaxa Komîta Destûrî dest pê bibe bi dawiya vê mehatê dawiya vê mehê helbet wê gelekî rê vebe di prosa siyasî de yani ber çareseriyekê hinu vebe lê ne heta dawî çareseriya got bilez û loz dibe lê ew wek pêpelûka ew le destûr hate danîn bêguman wê biryara berjewendiyên hemû kes bê de diyarkirin û qedera rejîmê wê bê xuya kirin ya opozisyonê xuya kirin her pêk hateyek wê rola xwe bîzê piştî de Komîta Destûrî û proje siyasî dest pê bû taybet reşbelîka destûrê هناك هر کسی خودی سر هاو یعنی و هنگ استفافات نو چه ببین و هر یکی جیل گوری و دستوری و بلوی. رجاء کردان ده کمیته دستوری ده و کاربن ما فین گله کرد سوریا پیشروش ده بچسبینن؟ نمگوت یعنی ایرو نر گوری دل کردایا لی گوری انجمانا کردی ده استا سیاسی دولی ده وک خبات کرد وک انجمانا کردی بتناخوا وک بشه که هفته وک ناصر حریری دیار کرد ده اپوزیسیونی ده د ائتلاف ده د کمیته دستوری ده انجمن کردی خونه خویا سیاسی یا دوری راست هدانی بلگو ایرو پکاته سوری عرب ترکمان اسورین بیوانات و مرو یک علی به بhavra و انجمن کردی اورا رئیس دوستی خو باش چکرن و کاری بو چاوا دواره استان دولتی ده جی رولکه قبول ده لی هکر هتبانا او کسین کرد دیجی ریبریا گود ویژن ریبریا خسر و کسین دیتر گوری دیتنا انجمنا کردی به البته و رجا کردا بهتر بانه بگومان رجا نب هجماری تنه لی از بهورم هاوارو دوستی ما ایگو ده کمیته دستوریان جدا استا اپوزیسیون ده بری ارتشتی است نتوی و هلوست نتوی و برجونی نتوی و اجتماعی به هاورا پارالل دکن تجاری و ندنا پای دیتنین غلط و برجوانی گلی کرد بر بچابستینن و رولاواجی خودی باندورن چل با دنیای چل با اپوزیسیون چل با کسین دیتر و تایبجی رو روسیا و امریکا و دولتین گلهاف کرنا گو دستور سوریا و کمیته دستوری راگ هندن 105 انسان و جنیو دل حافظ برز عبد الباسط پرسا دولتی برجوانی و اساسین برجوانی کردان زیاده ببن بله اگر هیکو نونرین کردان زیاده ببن ممکنه
يعني إيرو دماغو قناغا سياسي نو دست بيبو يعني چارەسەری بەر چارەسەریە سیاسی نو دست بيبو أو جيتي خواستن أو كردي جو بري يعني إيجو ديجي مسألة كردا وأنجمنا كردي هنا كي خدا قارن بشتغانية نونري أنجمنا كردي بكن ده أوبوزيسيون ده ائتلاف الكوميتا الدستوري ده أو كساد في بكن وإيرو جزاتا كردي بهتر خبده سرهب كاربي رولا خبليزه يعني باشه يعني ما ترسي هنا كو رژیم جارا کردن و کمیته دستوری تیک بده بطایبت پشتی کو داخلین ولید المعلم کو او هگر نگیشتن انجامه که او آمدن دستوره که لگوری خواه جارا کردن بنفیزینن اف چه و واطای چه ده و اف داخلین ولید المعلم و یانجی چارانویسا کمیته دستوری دوی دمه دوی چاوبه هلبت يعني إلو رژیم السوري 2 ساله خود ندخس كوميتا دستوري بيداني أو كوميتا دستوري نبكي نظام هات رژیمها رژیم هولدانا بكي كوميتا دستوري نهلي بكاري خرابي بتايبت جي پیشکش که دستور 2012 لنرينا رژیم انه تعديل يعني جوهرتن انه هناك بكابين هندري دستور السوري ده لأوبوزيسيون نولد مي خلقي ديجي نولد مي هر يكي بخوا الجوري خود به از باورم دستور کنو سوریا و آوا کرن ورید معلم چاوا قبول کر و چاوا رژیم بو آلاب دسته د غیر خدا باوریم د او کمیته دستوری هاتی راگاندن من گوری کی تیانه تا بریاره 2254 او مشاندن نر گوری بریاره ورید معلوم رژیم رو برو لاویا سیاسی و دناف جواکا ناف دولتی دا تکبت چه و دولت المظن برجواندی واجهانا ها والهف کرنا هکرگ ها بنا ها والهف دا کربارا ایرو کویدا دستوری جدا هتا باشه پرسا منیا داوی درباره قصده و پیده و رفبریا پیده چما نونرین وان د کومیته دستوری دا تو کس تننه البته يعني پیده و قصده خود دیت آلی اپوزیسیون خود دیت آلی رژیم يعني نه الرژیم آری کر و نه روسیا آری کر و نه اپوزیسیون جی به قبول که البته ابانات به خنا سیاسی یادی حسابات قصد و پیده نه انه ولا استنى سر عرضي هما ويانجي ولا مكارب وانا كاسي نوليا ايرو استاد دولي و استاد ناف دولتي ايرو كوميتا قدر سوريا تيرسمانن لان هيفي دكن جو بيشاروجي كرد ديك آلي بنو دستي خوبتن هاو بهترام كارو رولات ماستر بليزن وننارتيا كردي هلبت مبدلي ما حتى داوي لأف كاري بكن وهكر هاتو يك ريزيا كردي خص ماستر وفراتر بو بيقومان قناغ سياسي وشر سياسي هنا جي دورة حتى 2021 هنا جي بردوامة ونجب دستور سوري تاني كوميتا دستوري تاني دست بشر سياسي هلبت ويدريج بو بشارو جار سوري جي تخصن كرد سر أهبن والجوري برجواندي كردي بفكر بيجومان هكر كردي يكبن ورجاء كردا بلنترو مصدر به باش گلک سپاس برز عبدالباسط همو اندام دسته گشتی یا هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه هر وها اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه کتو میوانیم بو گلک سپاس جبو بشتر بوناته لعفرین روجاوای کردستان جبر گرانبونا برینین خوا جنکا کرد لنخوشخانه ترکیه جیانا خواج دستا جدرین خوجه راگاندن کوش بر گرانبونا برینین جنا کرد یا بناو زینب مصطفی موسی کو یک جه قربانیین تقینا نافچه جندرسی بو ده لنخوشخانه که ترکیه جیانا خواج دستا ده 24 ماه ایلونا بوری تقینک لناوندا نافچه جندرسی چه بو ده انجام ده هجمار کس شهید و بریندار بون کدناوا قربانیان ده کردین هرمی جی هبون پشتی تقینه به چند روزان پولیسین لشکری ین سر به گروپین چکدار و راگهاندن که دو جه پیکینرین تقینه بنچاف کرنه لگور پولیسین لشکری که هر دو کسین هاتنه بنچاف کرن پیوندی به پیدیره هبون نافندا باجار عفرین روجاوای کردستان مشکک لنخوشخانه آفرین کرد در انجام ده زیان جانی و مادی رودان لگور جدرن خوجه دانازانین که ده مشکک لنخوشخانه آفرین یا تاخا ولاد کرد در انجام ده دو جه نوبادار نخوشخانه بریندار بون و نخوشخانه راست زیان مادی هات لگور شوپاندنا دزگاه آرکه که اوه جارت سیمینه که مشکک لنافند عفرین دکوین تا نهاجی تو آلیکی آفتنا وان مشکل لخوا نگرتیه
Sıba salroja komkujiya hola Alsanabel liya bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ku di encamê de bi dehan kes şehîd bûn. Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û bavê şehîd Ceger li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiriye ku li salroja siyem ya komkujiya hola Alsanabel ku di encama kiryareke terorîst de bi dehan welatî şehîd bûn tu merasîmên mezin nayên birêvebirin û bi tenê wê li ser goran amade bin û sureta Fatiha wê were xwendin. Emîn got ku roja pênşemê demijmêr 5 nîvê êvarê wê li ser goran li gundê El Nofeliyê yê ser bi dirbesiyê ve amade bin û sureta El Fatiha wê were xwendin. Rojnamaya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye tê berhevkirin bi hejmara xwe ya 617 beşê Erebî û hejmara 158 beşê Kurdî derketiye û gihîştiye berdestê xwînaran. Rojnameya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye tê berhevkirin. Bi hejmara xwe ya 617 beşê Erebî û hejmara 158 beşê Kurdî derketiye. Dropera yekem ya rojnameyê de silav û nameya rêzgirtinê ya Serok Mesûd Barzanî di salvegera duwem a referanduma serxwebûna Kurdistanê ya pîroz de belav kirî ku tê de got divê roja cuda û pîroz de silaveke germ û rêzgirtinê bû hemî kesê xwe neçemandin û ne jî diçemin dişînim. Serbarî gotara destpêkê ya rojnameyê got din ser navê Komîta Destûra Sûriye nû gelo dê bibe destpêka çareseriyeka siyasî li Sûriyê wekû pirs û şirove hatiye kirin cê xwe digirin. Di piraniya rûpelên rojnameyê de çalakî bîranîn nerînên siyasetmedar şirovekar rewşenbîrên Kurd yên Rojavaya Kurdistanê derbarî rewşa siyasî civakî rewşenbîriya nihal Rojavaya Kurdistanê bi taybet Komîta Destûriya nû nerazîbûna beşekî mezin ji Kurdan li ser kêmbûnan û miratiya Kurdan di komîtê de û daxwaza zêdekirina endamên Kurd tê de herwiha referanduma serxwebûna Kurdistanê dê salvegera duwem de cê xwe digirin. Di beşê Erebî de ji rojnameyê gotar û babetên 29 nivîskaran raportên giring barkirina hin xebatkaran jînenîgariya hin kesayetên Kurdistanî nerîn hatine belavkirin. Di hejmara 158 de beşê Kurdî jî ji Rojnameya Kurdistan ku ji çar rûpelan pêk tê. Di rûpela yekem de babetek dibin sernavê nifşekî nû Kurdistana Sûriyê li jêr metirsiya nezaniyê de ye ku bi pênûsan vîskar Meyada Abdüselam hatiye nivîsandin serbarî hejmara gotarên siyasî civakî giring serbarî rûpeleke taybet dabeşkirî jî çand û huner û helbestê re cê xwe di beşê Kurdî de digirin. Rojnameya Kurdistan gelek mijar babetên giring û cudal xwe digire. Rojnameyek siyasî rewşenbîrî civakî nîv mehane ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê derxistin. Ali Ömer Duh roja sêşemê mayîneke çandî li bîreke petrolê li gundewarê Dêrazorê teqiya û sê karmendên wê bîrê jiyana xwe ji destan. Li gor Rawangeha Sûriye mafê mirovan ragihandiye ku mayîneke çandî li ser rêya bîra El Umer ya petrolê li gundewarê Dêrazorê teqiya. Di dema ku otomobîlê karmend dibirin li ser karê wan û di encama wê teqînê de sê karmend bûne qurbanî. Rawagehê herwiha da zanîn ku ew teqîn hate piştî ku refeke leşkerî yê çekdarên Qesedê di wê deverê re derbas dibûn. Li gorî raportên Rawangeha Sûriye mafê mirovan ku hejmara qurbaniyên ku ji karmendên petrol û xizmetguzariyan yên ku hatine terorkirin ku ji her çar parêzgehên Heleb û Hesekê û Dêrazorê û Reqayê gêştiye 371 karmendî. Biryara welatê Yunanê bi hezaran penaberên Sûriyê yên ku li Yunanê dimînin vegerîne Tirkiyê û ew biryar tê di sala 2020 de were cîvcî kirin. Hikûmeta Yunanê biryar daye ku 10,000 penaberê Sûrî ku li welatê Yunanê dijîn heta ku sala 2020 bo Tirkiye vegerîne. Li gorî raporteka malpera Radyoya Ferda ev biryar dê civîna taybeta kabîneya hikûmetê de hatiye pêştî wê çendê ku agir bê kempeka penaberan ketiye û di encamê de jinekê jiyana xwe ji dest daye û 17 kesê din birîndar bûne. Di wê kempê de 12,000 penaxwaz dijîn ku li doxeke gelek xirab dine. Ev rêşe çar hindî karîne wê kempê. Piştî ku agir bê kempa penaberan li dûrgeha Lesbos ket çendîn rapor di vê derbarê de hatine belavkirin.
هەروەها راپۆرت دەربارەی شەڕ و پەفچوونێ ناوبەرە پەنابەرên سووری و پۆلیسê یۆنانی جیهاتیە بەڵاوکردن ئەو پرسجی بووە پرسەکە گرنگ لێ جەم حکوومەتە یۆنانê لەومە بریارە ڤەگەڕاندنە وان پەنابەران بۆ تورکیەدایە. بەریە 4 ساڵان نزیکی 850,000 پەنابەری سووری ژێ تورکیا بەرێ خۆدانە یۆنانê. راپۆرجی وێ چەندێ دنەخویاکردن کۆ بەتەنێ دەمەها ئێلونێدا 9,000 پەنابەرێن و چوونە یۆنانê. ئامارên ڕێخستنانەتەوێن یەگرتی وێ چەندێ دنەخویاکردن کو دەلان بەرا ساڵên 2016 حتا 2019دا نزیکی 310,000 پەنابەر چوونە ناوە خاکە یۆنانê. ژێ دەماک و پێلە دەربدەریە لە سووریێ دەست پێکردیە و پەنابەران بەرێ خۆدە وڵاتên ئۆڕۆپا بە هەزاران وڵاتی بن ئابوونە و ژیانەخوا دەستدانە و بەردەوام وڵاتên یەکیتیە ئۆڕۆپا سنوورێن خوا لە پێشیە پەنابەران دادەخن و ناهێلن ئەو بە ئاسایی دارباس ببن. بەرپرسێکی تورکیê xananşîn raportek amade kiriye û têde amarina nû derbarê hejmara penaberên Sûriyê yên ku li Tirkiye dimînin eşkere dike. Her wiha behsa hejmara kesên Sûrî yên regeznameya Tirkiye wergirtine dike. Medyayên Tirkî amarina nû derbarê hejmara penaberên Sûrî li Tirkiyê ji raporteke hatiye amadekirin ji aliyê mezinepişknerekî Tirkî yê xananşîn veguhestina û amar hejmara kesên rekezname jî wergirtî li xwe digira. Berpirsê Tirkiyê Berê Mehmûd Êsên di raporta xwe de dibêje ku hejmara penaberên Sûrî li Tirkiyê di sala 2019 de bi 40,671 Sûrî berfiratir bûye û bi vê yekê hejmara penaberên Sûrî li Tirkiyê dibe 3,663,863 kes. Li gor raportê ku hejmara penaberên Sûriyên dubare niştecîbûyî li welatên Ewropî û Amerîkî di navbera salên 2014 û 2019 de gihiştê 39,595 penaberî. Ji nav vê hejmarê 15,647 Sûrî dubare hatine niştecîkirin li welatên Barzemîna Amerîkayê û piraniya wan li Kanada. Her wiha hejmara penaberên Sûriyên hatî dubare niştecîkirin li Ewropayê 23,948 penabera ku piraniya wan li Almanya dimînin bi hejmara 8,389 kesî. Derbarê hejmara kesên Sûriyên ku rekeznameya Tirkî wergirtî, raporta berpirsê Tirkî dibêje ku hejmara wan gihiştiya 92,208 Sûrî. Rêjeya 53,9 ji wan kesan navê wan tevlî lîsteyên hilbijartinên vê dawiyê bûne. Derbarê dabeşbûna penaberên Sûrî li ser wîlayetên Tirkiye, rapor diyar dike ku di pileya yekem de Stenbol'a 548,785 Sûrî li xwe digira. Şanlî Orfa 428,000, Hatay 443,601, her wiha Gaziantep 438,696 Sûrî li xwe digira. Di lêkolînekê de li peymageha lêkolînan ya Almanî gumanî li hejmara penaberên Sûriyê yên ku li Tirkiye dimînin dike û dibêje ku welatê Tirkiye amaran zêde dike û hejmara wan penaberan ne 3,600,000 penaberên Sûrî ne lê rêje ji vê yekê kêmtir e. Peymangehek Almanî dibêje Enqera hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin şaş bilav dike. Di lêkolînekî de li peymangeha lêkolînan ya Almanî bêgumanî li hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin dike û dibêje ku welatê Tirkiye amaran zêde dike, hejmara wan ne 3,600,000 penaberin, kêmtir e ji vê rêjeyê. Her li gorî peymangehê belav kiriye ku hejmara penaberên Sûriyên li Tirkiye nîzîkî 2,700,000 penaberî ye û amaje bi desteya Tirkiya Koçberiyê û Komîsyona Bilind ya Karobarê Penaberan ya Piserneteweyên Yekgirtî vekir. Peymangeha lêkolînan ya taybet bi Karobarê Koçberiyê li Birlînê dibêje ku Tirkiye bi rêyeka şaş penaberên ku li Tirkiye dimînin tomar dike û wan penaberên ku ji Tirkiye derdikevin û berê xwe didin Ewropa yan jî vedgerên Sûriye ji tomara penaberan dernexistiye û hîn jî navê wan hene. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan daxwaz ji welatê Ewropayê kiribû ku alîkariya welatê wî bikin derbarê hejmara mezin ya penaberan. Her wiha gef li welatê Ewropa kiribû ku wê dergehê koçberiyê li pêşiya penaberan veke, da ku derbasî Ewropa bibin heger Ewropa daxwaza wî bi cih nekin û alîkariyê pêşkêşî Tirkiye neke. Her daxwaz kiribû ku alîkariya Tirkiye bikin di avakirina devera aram de da 3 milyon penaberê Sûriye li wê deverê bi cih bike. Tirkiye di sala 2016 de rêkeftina penaberiyê derbarê alîkariya Tirkiye gel welatên Yeketiya Ewropayê û wîlayetên yekgirtiyên Amerîka imze kiribû.
لگوری آمارین حکومتا ترکیه هجمارا پنابرین سوریین کل ترکیه دمینین گهشتی 3,600,000 پنابری. وڵاتی کەزاخستانê di amadekarên xwe ji bo darxistina civînekê derbarê Sûriyê li gor Asîtanê berdewam e. Dê lêdwaneka rojnamevanî de roja sêşema borî Muxtar Telawberdî wezîrê derveyê welatê Kezaxistanê ragihand ku welatê wî ji aliyê xwe ve amadekarên xwe ji bo pêşwaziya civînekê li gor Asîtanê li Nur Sultan paytexta Kezaxistanê derbarê Sûriyê kiriye û li hêviya tekeziyeke fermî ye ji dema encamdana wê civînê re. Wezîrê derveyê Kezaxistanê her wiha got ku civîna li gor Asîtanê girîngiya xwe ji çareseriya Sûriyê re parastiye û bi bejdariya Lubnan û Urdun û Iraqê jî wekû çavdêr ji bilî welatên gerentor berjewendiyên gengeşeyan dê berfirehtir bike. Rawanga Sûriya mafê mirovan îro belav kir ku teqînek di bereyeke şer de li gundewarê Hemeyê Rûda di encamê de sê çekdarên rejîma Sûriyê û di nav de efserekî pilebilind bi pileya Emîd hate kuştin. Rawangehê her wiha got ku şer û pevçûn û armançkirina gundewarên Idlibê yên rojhilat û binpêkirina rêkeftina rawestandina şer ji aliyê rejîma Sûriyê ve berdewam e. Tora Sûriya mafê mirovan raportek derbarê rewşên revandinê li Sûriyê belav kir û tê de dibêje ku bi tenê di meha borî de bi sedan kes hatine revandin û daxwaz ji Encûmena Ewlehî ya Navdewletî kir ku beramberî kiryarên revandinê li Sûriyê û bincavkirinê raweste. Tora Sûriya mafê mirovan dibêje ku di meha Eylûna borî de bi sedan rewşên revandinê li Sûriyê hatine encamdan. Di raporteke ku îro hatî belavkirin de, Tora Sûriya mafê mirovan got ku bi tenê di meha Eylûnê de 441 rewşên girtinê li Sûriyê hatine encamdan. Ji nav wan 276 hatine bincavkirin. Her wiha raportê ji destpêka sala 2019 ve 4059 rewş li ser destê aliyên Nakok li Sûriyê bi belge kiriye. Di raportê de hatiye ku 197 kes di nav wan de 4 zarok û jinek li ser destê rejîma Esed hatine revandin. 29 di nav wan de 3 zarok li ser destê Heyet Tehrîr Şam. 183 di nav wan de 29 zarok û 9 jin li ser destên çekdarên Sûriyaya Demokratîk. Her wiha 102 kes li ser destê grûpên çekdar hatine revandin. Tora Sûrî di raporta xwe de daxwaz ji Encûmena Ewlehî ya Navdewletî kir ku berdewam be cîbicîkirina biryarên xwe jimare 2042 û 2043 û her wiha 21 sûhne yên taybet bincavkirin û revandinê. Bi beramberî wan kiryaran rawesta. Li gor kanala El Arabî belav kiriye ku hin navendên nû yên milîsên Îranê li Sûriyê têne avakirin û dergehê qaim yê sînorî parastina wan dike. Navendên nûyên milîsên Îranê li Sûriyê têne avakirin û dergehê qaimiyê sînorî parastina wan dike. Hin jêderên ewlehiyê yên di hundirê bingeha tenef ya leşkerî ji bo Kanala Arabiya ragihandin ku milîsên Îranê di dema niha de hin navendên nû li gundewarê Dêra Zorê li Sûriyê ava dikin. Piştî êrişên dawiyên li ser bingehên wan, rûxandina bingeha İmam Elî bi temamî ya ku biryar bû weke embarên çekan ji aliyê milîsên Îranê ve hatiba bikaranîn. Jêderê her wiha serbar kir ku ev bingehên niha têne avakirin ji aliyê milîsên Îranê ve li Sûriyê, ew bingeh lê cihê van bingehên ku di êrişên vê dawiyê de hatin rûxandin de tên. Jêderê amaje jî kir ku piraniya sînorê Sûriyê bi Iraqê re wê wekû dergehên nefermî ji aliyê milîsên Îranê ve were bikaranîn ji bo asankirina derbasbûna çek û çekdaran di navbera her du welatan de. Got jî ku ev dergehên sînoriyên ku milîsiyat kontrola wê dikin hevalbendên rejîma Sûriyê ne û dergeh ne tenê ji bo derbaskirina çekan têne bikaranîn, lê madeyên hişber jî serperiştiya berpirsên van milîsan derbas dikin. Her li gorî Kanala Arabiya belav kirî ku ew devera sînorî ji aliyê balafirên çavdêriyê Amerîka ve têne çavdêrî kirin û niha jî wê hin guhartin di deverê de çêbe ku Wilayetên Yekgirtiyên Amerîkayê niha hejmarek çekdarên xwecehî li bingeha tenev zêde dike jî û wan rahînan jî dike. Li gorî jêderan tê pêşbînî kirin ku hêzên Amerîkî ji bingeha tenev hin bingehên van milîsan li bajarokê Bû Kemala Sûriyê
یا سینوری به عێراقی re bike armanc. Ev dema 6 salane dergehê qaimiyê sînorî di navbera Iraqê û Sûriyê de hatiye girtin. û roja duşema borî rêkefti siyê Eylûnê bi rêkeftinekî di navbera Sûriye û Iraqê de ew dergeh carek din hat vekirin û li gorî gotinên berpirsên her du welatan ku dergeh wê ji bo bazirganiyê were bi kar anîn. بله تماشاوان هجا به وی آواهی هم گشتن داویا بولتان اخوا لی دوباره سرنوچه می به بیرا و بینن لی باجار قامشلو سروکین انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لسوریه جویان و روشا داوی روجاوای کردستان گوتو بیش کر لی عفرین موشکک لی نافند باجر هات خوار و لی نافچه جندریس جنک کرد کج قربانی تقینا و نافچه بو شهید بو رجب طیب اردوغان را گهاند کو به تنه ریا انجامدان اپراسیون لشکری مایه دا کو حریم آرام لی روجاوای کردستان وره دامزراندن سروک دسته دانستانکارا سوریه نصر الحریری دبیجه کو اپوزیسیون سوریه لسر لنافاندیا اداریج بو سوریه لهفدو کریه هر شاد و بختور بن